Mutumia to uyu ri ni endaga riri to athuri thiku ici ni mararemwo ringi ni kuhe mutumia kamwe niguo muhe tutu twiri tufuroti niguo muhe twiri niguo anano waremwo ni kuhe mutumia kamwe muhe tutu twiri tufuroti ni ma muere guku guku kwanja samu ri chukuria yeye kabisa we ni ukwenda kamwe ka twiri ngwenda twiri twiri ni ndirakora atumia ni maremetwo ni kamwe atumia ni kamwe marenda tutu niguo muhe tutu guku ndia kwina tiri mwega wa gukuria irio niguo tiri uria twitaga red soil. Ungirora thutha wakwa ni ukuona mbembe na mboco uguo wagura mugunda uyu oko ni wendete kurima ndugetigire kugura ni tondu tiri wa guku mbembe ni ireka wega muno na mboco kana kiria kingi giothe ungienda kuhanda. Ihinda ta riri ni wega kuhithira gatiri tondu ndui rucio gwako kuhana atia. Ploti ici cina ready title deed. Wona warikia kuriha tugagu process na title yaku ugathie nayo. Ungienda gutwariria tucerere office citu mwena-ine wa Kikuyu town twi hakuhi na Cooperative Bank building itagwo Mushane Plaza twi gorofa ya gatano kana utuhurire namba ino utwire ni ukwenda tukurehe wone migunda ino ya ndia mwena wa Mikuyu-ini nigetha onawe uyegwatere broti yaku